Mana kasi palai jong katayo ke revolution yada lakari. Hapok kejingalam jong uba Arden Miller basai moy kala penlongi kejingalang pajba hayau langsti. Pendang umyong mairang da kabakot kejingalong kawai bat kejingatali kejaj benreu banyada yalakari. Uba Arden basai moy da ba ajeng keren hakatika si uloong. Bakajaj benreu kadon kami kejingalong kawai bat kejingatali banyada yalakajong kari. Ulapan pauru ba ladangi tali lang kawai kum kejaj benreu ka sarkar India kan hab ban sngap bat syak skor kejing dawa jongi. Ulapan cairu halor ki babun ki mat bat kum juru babalai ba mau rangkat ki katu kat ningut ki riurang ba ki haban mi syekmat bat penmi dagani ka revolution yada lakari. Ya kejingalang ketika sini lapan ya do uba el nongrang sekretari ka dorbar snong pendang umyong balayo jingkren ru na uba Gilbert lalu sekretari ka senjuk rang ba snong opor silong ba gros per renta thiang kiwe ki riurang ba kathain mairang bat ledon lang ru ki sordar na kisnong ba pher jong kathain mairang lembat ki pait ba ki balawan ban sakhilang ya ketika jingalang ha ketika sini ha kapor bagalam sinsyar bahol kasab ya kejat belia jungi ngiem kenjai halari omdon jing kusai henrai kane ketien kenjai halari meta kelayat ka kompong katning syak telab ngirang ngiem kenjai halari katning ija kading syak syok kading syak pom syak priap hakip koywer ki panangno ngirang ngiem kenjai halari asuban sim makan dia ketien kenjai halari kelayat ka kompong ha kane ke juk syai ko menta Kumala keren begini nongalam kiba shua jonga kiba penpau ba kajat beriu kecigi kala nangam bat kajat beriu kecigi kala don har try jongariat nila kelam kum kajat beriu kadon kam yengi menta bangin hap perkhat langin yang ramba len sai sisin kum kajat beriu nangam ta kalawe jong kilong din kimandin kecigi safu pras nam hendrai ni keren ni ju kecigi hadu kani ka kinti ka pamanta iwan kani ka jaga iwan kani ka por pan kulut por bagi kwa ban mapi ki pai ba pinda skautu ki ai di tau ki penlong ni kom ka jat riu bangin hiam arsut ki ai ki tau ki penlong ni bangin shong hakasir ka smith ki ai ki tau ki penlong ni bangin em ba ka jing duk ka jing kerdu hala ka jong keri henry kai ka belajar lami kai ni jing ki ILP ka ji mi ka ji prasasi lami ka ta ka kunrum ka masor shlo lami ka jing thang kali ba lami ka jing ya kenwen ka bashir kai la du melas ni ki pat ba la khang yo ka ni ka ji ki ka nang chur bat ka sor ka kala snowday ban pendam ha ka sur jo pat ba banong to ngin rai no bangin pas no daga resolution habo ke yin do partawan ban pano yang ILP na ka sarkar India dai hangi bangayo I ya jing persang ka sarkar ban yalam baklayo patba habang ratik ya linti kuno ban pentrai kam ya ILP ban bangayo I bang sarkar ka persang yalam bakla kam mensim junga kam sukshu pada din mga perkat mong lesi kalau benda pelan ke jauh play na cerong yang bangan haban mi syakmat pania lam khamat ya ke jat beriu lingba ke ke jiri ban mentara snow tu bangan ke cing peniat u play na cerong bangan rem tang nyau beriu buat namar la dengan job mentang ngandang dayu presiden juga HSPDP ngandang keren ni jinge juga jat beriu ko bangan syukran ndrai uni perlok jonga beriu UDP usno ko nyok mensim bau baar dan beriu HSPDP uni perlok jonga beriu kongres usno ko nyok mensim namar bau baar dan beriu HSPDP oh mayu kenam utayu PDF on yasno ko nyok mensim namar dang dot kata kecil sno I lagi jong di seng san pertai Nei daga jing syarem lesi hak election kepada la launo yang ay kata uniform juga parti ke bangga cukup boros kata bat mentangam don ni gunu uniform juga seng sang parti ngawan hani hak dor kadar juga judge beliau ko kipat ba ngasgo ni ke jing punyanya jong bangin yang no kom ke judge beliau bat ka snow tenak kota kalau kat syabang ni lek hawang lum nilang o ke jing punyang ni kipat ba ya kani ka linti ke jika kam klan pan ni ki por ki bangatang long emery kam don show kita ka jing snow seng ha kita ki beri ki bengi ni namar ki I be ya ka chat penriu hak mak ko ki pat ba ni kani ka taken ka bala pelong bangin lum ni ka jingalang akan riu terik au ni pernah benda berempang
hante pemeran student bat nila rai hantu bangin stang no ya kan ke revolution ke jingeki ke tenge ban wanra jingla revolution for change lar yang tin pareng ke jingeki ban wanra jingla hagane ke ri ke e ke jingi ke bangila ai ke tenge gada lakari bat kam butu chunga ke ke lawi ki pateng balai ya ke tenge yada lakari kani kam ke seng kani ka mega seng nong epi kani ka kerteng jong ka revolution badla dang ila yo yak ai ka pangikwa kani ka revolution yara lagari kan letno shirin ji kom ka history kan num peteng kom ka seng parang lani ka seng san perthai em kani tang ka kerteng jong ka jingeki wei na peteng jong piu ban tre ban perkhat nam tak lawei ki pateng ban penlong trai pi wei ila jere kali ka keteng bapin smoto bapiru pidan benta hagaban yara lakari bapidan benta hagaban sandur jaga lawe ki longdien ki mandien ke pateng ke pangwan bat kumno ken ni yad linti menta kumno ngin wengi ni ki jinge ki mengi kendo kumno ngin dai ni ki jima kami kata ke jinge ki ILP ka sarkar ka thong ka pinbi anum kan jingai ya ILP Hindai nan syukran yak ai ka ba wei lagi minister hapo Assam ubri unangalam jaga takan nela ka seng ka kenol sumrot ka ba kini ki seng rilum jongi rukidan benta bat ka BJP uang bau Amit Shah jaga tahu kena ka Sautrik mentau pernah dibayar lai hak wei ka konbor bau Amit Shah ulada pekaran Shah nongalam untuk Meghalaya bagi nongalam hapo Assam bagi sarkar India kam menjur banai ILP ya ke Assam bagi ke Meghalaya kinongalam jungi parti wali tu kumdo sini kinongalam Amit Shah udah examin kaya pir kamar tu pedang Himanta Biswa baru Konrad Sangma walong kidang examin Himanta Biswa pa uang ngalmo kumno ki ang examen habo Amit Shah la kren shai bagi num priang bali habang leksyon sa Delhi ban pentri kam me ka ILP o ki samla ki balangang rasta puli ka Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 ka kranayu ka Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 ka it shall be lawful for the state government to prescribe and alter a line to be called an airline from time to time. Kabamot kadai kalau nawasyongan yang sarkar telah pembenayu kau ulain lari ban pengelai kau ulain bagi hong airline. Anum Shah ikway pat kibamday kitray muluk kitray jaga cui pati curung jangan ikat jela cui kelamdan kejing perking gay bandadon kejing perking. Hendai kini kaya kemana? Ngarang ini parlot ngati ngala subas liu yang ini kesorkan celah. Haba ngapet yang ini singap jar-jar. Jom kini lain peneriumot yang ini kasih jantia. Haba la wengo yang kasih jantia. Nagata ka an jaka Bengal Eastern Frontier Regulation 1873. Haga kanway trek uno pra. Arajar kat dimension senam hamar madang shit ha ke jingdawa ILP lawengno ka sarkar India lingba ke presidential order lari lingba ke hukum ke presiden kala wengno ya ke kirtin kasih chantia nak an jaga Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 balai kita minong ngelam library wut jungi kisngap jaga kila ada bani yang persya berangem wakta aja kepala don lupa. Gedong Shah. Wakta. Hendai kila sengap. Kila penbit you fight ba. Bangin pas kata resolution siapa Delhi. Lalu ke sarkar India ke kuat menteri kami ke ILP. Kalau dia berong namar maka jur palat kata ke jingdawa ILP. Hak kasih jantia. Kaya menteri kami nak suah. Hapok kasih jantia. Yen sepek la idon kam nem. Pan menteri kami haki wei pagi district. Lani ki wei pagi jaka jong ke jelambing alia. Kalau dia berong tumpa. Laweng namar kini kinongan ki kuat dan penkutno. Ya kini ke
jinggawa ILP hasil Meghalaya. Tak bagi nyakna ia ke jingkit klik sangat sarkar India. Minta kini kinong elam cui kila rat ke jingkit klik. Lana pihaki kinong ngilek kumno. Ngira pasti dengan resolution. Ngira IT sangat sarkar India. Apakah sarkar India kam IT ngilek kumno ken. Hendai ketika buat kejongki, kejadian subut lesi bagi sarkar India, wen no kasih jantia, kenang ba ngin lat no mengi kejingkit klipat. Kumbang kalau menta kata kelapau, uhi menta bersua ke sautrik la kerencai bagi sarkar India kamang ILP dan lelin. Lagi snow bagi Shisha yang kejadian, lagi kuat tu bagi penpau, bagi yang dorbar barok kikuai ke ILP. Balai masih pas ke resolution, uai minister kurenda kumui, uai minister kurenda kumui pak. Dalam beberapa deputy chief minister pak presiden tu sawang kuno, kamlang kebesuk mansio kajian linti banyo yang ILP kalau kan linti kebacaran jalan ayu. Lalu ke sarkar India kalau banweng simit yang ke kasih janjian yang ke Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 batang besuk yang ke celah Manipur ke bamdan EU bang ayangi lalu daun kata kemon. Oh kipai bak becong sakano ngendan syak penbit. Oh kata keseng hangi apa Meghalaya ke sarkar celah bayalam nak NPP ko ngiru ngi persyak si kumba persyak mabi kipai bak. Kan bahapo parlimen para po Lok Sabha, ke MP jong ke NPP, ke Kershan ya ke CB pakanong ansi. Haduk kadumong ikipat bangin bi, bagi dum gini ke purthai menta kala rit ke baca hapo parlimen menta hingga bantip ngila ai bagi imda dan kamban don tolong lamkin hadin sipanai bon wanit ho ini ngila menta Hendai syari jangan berusaha nanta tiang namar ba kani kasih kadum trikam hakita di tribal area. Oh kipat bak bijonga. Yen hapan snotu syai. Pagi don shibun ki pentah sorslo ki maha apa katakan normal area biong. Lari ki kwa ban pinipher hapen ke tribal area bat ke normal area. Kai ke mat ke bangingin don ke sarkar India kalau ka an ke klan ke bani dai ni nak ki tuklar jibi an ke sarkar India. Dan ki basnutu baga bangi don ya ke 6 schedule. Oh ki pat babe ke 6 schedule kamla bani dai ni tum ke chat. Kasih schedule kamla penilai persyawatan ikian juga sarkar jelah. Kumdu penilai persyak ikian juga sarkar India. Dari nomor kata-kata ikuan ikian kamla penilai persyak ikian juga sarkar India. Pat kata-kata ke arkil lais pak niobui. Kani ke jitu jang kani ke revolution. Pat kawai pat kaji long try ya ke kendau ke siapa di marko kendau. Tiga bentar ke arpat ke bangi kuat lingba ke revolution tolong banilek ma persyak ke bangsa daga jing movement pen kumpor iki dor pasno kumwe melinga raik arkil lais pa anyu boy daga jing movement pen kumpor ya ki dor pasno balai nga perkhak kunta namar nga tip bakawi ke singa nomlong MLA aku ikas singa ban nomile MLA ngala ban job show tamba ngandai di unong song snong hapo ke snong ubane don benta bakador pasnong